essay zia dan hi ka post to a ain lo kan la om me thea kha en nge la poimo hle a chon essay kan zia tran ma kan share turte khana chung kan share chen topic che zia turani mi in a ziak lema kan rina wang main topic khar dewa rislak mi lo tur zia tran top lo tur mi nga vel tal ka zia tur kan key points ang chi te kan ngei to ma sa thin turani kan share chen lo quotes le facts te hi zia lo turani chon MCSB ka zia rana poimo a chan chu phek tam tak an zia thin wang ani Introduction. Essay chung kan share thawin introduction body le conclusion om ti kan share kan thil zia tur soi khon na khani meya heta hian bultan dan chi sang oma quote sa bultan hi a thakop meya entinan in the words of Gandhi ti ang chite chon statistics ang chi according to UNDP ti ang chite mo khateng te ma se kan she chiang turani chon questions and contradiction kan ti hei hi kan essay zia turakha zona angin kan han chananga ma sai chu tong kam thiam tak tanin a scoring a thiam lo tan chon risk chini lo simple statement kan ti le hei a safe pera kan topic poi mo nang kha kan zia kan simple takin hei hi ke pong kam mangna sa a safe a thabokani a body hi alai mu kan ti theya hei hi a poi mo zia tur te po share lo thei hle a parts vela kan chen hian tam takin min chan pui ve ani I kan zia turaka a reason kan soi turani heta hian entinan education chungchang ziak taila a poimo na engeni ti kha kan zia kanga engwanga poimo nge ni ti ang chite chonin tunda kan din mun kan chet ang kha kan ziak nga khovel Mizoram India ti ang chite po kha kan ziak lenga chon sarkar education policy kan chet ang chite chonin tun kan education hi thatok em ting kan han bukang positive le negative side ang chite chon gender chungchang zia tel hi a poimo a meche education hem mi pa a pha em ti ang chite emo khati ang chi kha ma ka scoring em chon tun lai thil thleng ang chi kan topic mila kan ze lu thiam hi poimo hle a hei hi mark a scoring le hle bok ani conclusion akai khom na tinani meya hei hi apoimo a kan she tur chu introduction a main idea le theme kha kan chul mam le anga ko tum hun thosi in style chi dang dawin kan khai khom turani a chon a body a positive le negative side a khan ngei dang kan siak theya ma se extreme lo tur on lam nei a thianga extreme me lo tur poimo lo tu khai hi chon way forward tuna tang eting ma kan sonzel thei ang ti kha zia tel a tha chon kho che mo tong kam moi de takin last sentence kan khar the chona thaveu ni chen khat pe chonin sentence moi de tak eng essay a po zia tel thei tur hi an lo by heart sa thina hei hi atangkai em ani tunlai exam ho han entaila question hi ain ang deu putani an thui school deu mei thin po hengthei chuak jing topa corruption chi sang na chuak thina chon disaster management te women empowerment te le role of media te impact of social media in youth and society ti ang chi tele education topic chi sang na chuak thina chon environment related climate change ti te hi UPSC page on ur le ni hetiang hi poimo chon a hun line topic entinan sarkar scheme ang chi te corona te poni the zu poni the NLP ang chi te le cashless economy hetiang chi te hi achuak du hle ani kalome